Poluautomatski vakuumski dušik može mašinom za šivanje učinkovito produžiti vijek trajanja proizvoda, idealan za hranu, piće i druge industrije. Jedna glava za zavarivanje i dvostruka komora čineći je sigurnijom i produktivnijom. Valjak za zavarivanje i stezna glava obrađeni su čeličnom matricom C12, izdržljivom i velikom nepropusnošću. Preostali kisik manji od 3 podijeljen, poboljšavajući kvalitetu proizvoda.